Yes, si pou mwen pe ya, mi se. Plek. Sa gen ti bese. Bon lot sou nou bet la. Mati a yi propose gen fwe. Bon, bagay yo apil nan men. Sa gen men ba ou nou. Mwen chok. Mwen go ande vou di alon ti fom kap cheke mi. Depi matin la tet mwen chou. Boko relem, mboko gen kontrol an yon moto mdal de. Bo bagay wapose pou mwen bagay men. Bon mtou chale men. Bon mboko. Mwen wale relem la mbakon di sambal cheke la men. Bon la, au kontre la, téléphone mwen ap ve la, pou mwen téléphone la ve. Allo? Vin chèchon chéri? Kote wap ton mwen devan la kawa? Ebyen, map vini bebe, map vini. Bon mwen se kon mwen pa di sa la, sa gen wap prete mbekan sa. Ou kon nou baka ki problem, ou ba yon gaz. Ou ba yon gaz mwen chè. Gaz la bay pou mwen duko de let, la gine. Ou se te mwen de la bisi? Ou ene ki ta pe yaye misi? Ou ene ki ta pe yaye? Mwen zan pou biye mwen de misi, ye pe yi men. Dat map ten tiga sou sa la men, yi ba jom vini. E sa mga yi ave yo awi. Yo telman mafia, ket men. E sa vin de yem la chouni? Se bo konen problem gaz bebe. Se gaz lan problem nan. Mbata moute non, si se batou men. Ebye bebe. Ape nan che. Ate da bebe. Relax, oui. Si vous voulez jouer une plus vidéo, un like, abonner et puis partager.